Иккес герес тутута кыһыңы тымнылар кенне салганар мега бырыек бастако очарта сахасирин кийин онна иленеңер улустарын уотунан итинен каачыйга тууланар онна билигин үлели турар греhe сол буюга. Саңа туту хамытын туунан Сейли Алексей Семенов. Түрден сылыгар ухилин регионнар истергер тутуллайлык барагай туту жокускай корат үрдүгар тутута салганар отунан идинен каачер 2 грес тутутугар саңа оборудованиялар күн бага хангыттан кыһыңы солунан тахылан эреллер. Күн бүгүн кийин устары жокускай корат отунан каачыгар маңнайгы грес билдерин курдук 300 мегаватт кымталак оту берер. Онтон бу көрдөрү 2-нче сүлбе сылга дери специалисттер белетиллеринен тийбет онока бу саңа тутулла турар бүлүлү трассага 2 грес улахан өйбүл болуга. Балтарасы устата собоккон оһуллан түмүктенер час хигер 600 кубометр уны сылтар хочоллары 2 греске күн бүгүн агалылар. Манны хочоллары агалы 2 сочарата, бастыгы хочоллар аспы сыл күнүн терди биттере. Проблемы обозначены, это как ледовая переправа. Соответственно, сейчас поставщик уже наращивает поставку кува. Ну, по ориентировочным срокам 15 февраля у нас завершится уже полностью поставка оборудования. Туту сүрүн бутарыта халлан тымныта оларан тустай делахтарателлеринен бедерачиттер болжогор тутухан ихеллерин белетиллер. График быгытнан 2-15 жыл аксыны бүтүтүгер бастык очерт үлга керектак, эти 193 мегаваттак төт газотурбина установкалах объект. Билгин опса үстүнчаттан тахсасы баясы айылан турба сүйөктері тексер салатыгар уонна уотоңохолор корпустарын олбога ууруллан түмүктенен эрер. Саңа станция бастыгы очарата олоққа кийдағына 190 мегаватт кымталағы оту оңорор үлбетенче кубометр унититен эргитер кыхтақ станция болуға. Кутская ГРЭС 2 үлга керерігер билиңи үлели турары Кутская ГРЭС этергедлы тоқтатан көбеспеттер үлетін, тоғайтырға бир резервный источник питания курдук, резерв курдук, основной резерв курдук үлели туруга биха резервный источник питания ден бихет марбулуктах. 1,6 миллиардтан тақсы үбі әрейер 2 грес тұтута бұлан бұғытнан бұсыл бүтіде үлелән сағылықтақ. Очотугар үлели турар грехе кыралан өріміңі ұтан 2-нче сүрбе сылға дері 2 станция тәңгі үлелән 500 мегаватт кымталақ уоты оңорон саңа промышленный объекттер ирдир оттарын сетияға. Алексей Семенов, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Жокускай.